Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Kali ini saya mau buat video lagi, yaitu lagi cuci mobil di sungai. Jadi mobil tipe Mercedes-Benz karoseri Laksana. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Jadi kali ini kita mau buat video lagi, itu merawat bus di Mamuju. Jadi ini aktivitas di pagi hari ini, proses perawatan bus, lagi membersihkan bus. Kalau ini elektrik Laksana 1525, motif Spiderman. Hah? Apa? Moroto.
Viral, seorang kornet bus berjuang demi uang panai. Inilah salah satu berita terkini. Salah satu kru Lita dan Kot tujuan Traya Mamuju. Selamat pagi, Pak. Ini saya mau nanya-nanya, Pak. Viral, kornet demi uang panen, saya rela penting tulang cengkak. Oh, ini yang semalam yang dapat berita yang Bapak Umar sama istrinya. Terus nanya orang gara-gara sering selingkuhnya, akibatnya seperti inilah karma yang dia dapat. Cuci baju sendiri, makan sendiri di rumah. Janganlah mengikuti jejak beliau, karena seperti inilah karma yang dia dapatkan. Wajarlah dia dapatkan karma seperti ini. Gari video dot ya tomo tuh mantap juga tiro kayak kameranya kalau dia mantap. Jadi sekarang sudah selesai proses membersihkan busnya. Mantap. In my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, but always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I